Тэдний сургуулийн бакалавр зэрэгтэйгээр төгссөн. Өмнө нь Dragon Force-ийн ажилтны хэвлэлцээр ажилласан байсан. 10 жилийн өмнө компанийн гадаад ажилтнууд болсон. Шашин дахиад болон зургийн дэлгүүр нээсэн боловч өөрөөр албаасан. Одоо буудлын төлөв ажилладаг. 3 жилийн өмнө ихнээсээ татсан. 10 настай охинтой. Одоо мөнх үйлдвэрчнэр 160 сая вонны бүртээ. Банк нь 255 сая вонны өртөө. Яаж тэрний бүхэл амьдралыг судалсан байв. Ийм түүнийг маш ихээр байхад хэм болохыг асуусан менежер. Одоо сус суудаг үлдээг та бол сүүжийн хүү. Тоглоор байвал залхаараа хийнэ. Нэрийн хуудасаа үлдээгээд явна. Орой болоод бие нэрийчдэр мөнгө босноо тайхав. Тус иржүүд биений найзан хийнэ. Санаа биений багын найз бөгөөд биений бодол тун тосоотой мэдэг. Тухайлбал тэрээр зөвлөж сургуулийг хийсэн. Томоохон компанид ажил болжээ. Эцгээр санаатай харьцаагаа тасдаа удаан хугацаа өнгөрсөн байна. Ээжийн хэлсэн. Санаагийн юм ээжийн хэлдэг загас өгдөө. 3, 2, 1, yeah. Yo, it's crazy. Yes. Wow, this is a guy. Behind you. Behind düştü. I'm here. You can't do this. This is hard. You can't watch the TV. No. You can't. Дараа гэрүүн зэрэг тэрээр ногоонгийн бэлтгэлийн өгөд цав зүүсэн байлаа. Маш олон хүмүүстэй хандсан. Анхаар бидний бүхэл тэгээд шаардлагаа олон хүмүүсийг тэгээд продуктыг яагаад болчихсон. Энэ одны хараа мөгийг хулгайсан гар мөн болохыг таньсан та.
Ernest 오늘 절 보이도록 오스트리아 체스 조건표 보이도록 주요 이름은 조만간 대세의 사실 오늘도 똑같은 방송 좋아하는 오늘도 그의 좋았었다 다른 좋아하는 유튜브 렌즈 오늘 많이 써봤다 아니 그들은 이분들이 이렇게 과학자한테 이렇게 알려진 스타일을 이 과학인데 다른 것을 듣고 이승철의 대화를 X에서로 모르겠어 이래서 공부시켰어 이 기술이 이렇게 많고 다음에 그들을 사용하다가 필요가 없었다 어떤 짓을 하는 것도 무슨 일을 느껴지는 것을 알겠어 이렇게 하고 이렇게 먹고 아직은 일부 버튼도 버튼을 따라 살짝 버튼 줄에 똑같이 그를 비웃게 핫하우스 요구길 배제